Hello, Assalamualaikum. Saya sedang pun berada di Dive Center Barat Perhentian. Dan hari ini akan ada buat 2 dive. Lama tak dive. Alhamdulillah dah sampai kat sini, insyaAllah. Semoga cuaca baik. Saya akan bersama dengan anak saya akan buat 2 dive, fun dive pada hari ini. Doakan semua lancar dan ikuti vlog daripada saya, Ilham Fly Studio. Jumpa sebentar saja lagi. Ho ho. Is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what are we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. Alright, Alhamdulillah dah pun selesai 2 dive pada hari ini. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa untuk follow Ilham Fly Studio untuk next vlog yang seterusnya. Bye bye.